Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end was near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa. Yesus haholonganku, Yesus haposaki. Terus
Tolong Naposo sama Amang Inang yang di garis jangan didudui. 2121. Karena ada nanti petugas Covid nanti dilihat gak enak. Kalau nggak bisa muat di sebelah sana masih ada. Di belakang juga masih ada. Cek. Shalom. Parhalaro HWP Jalan Lurah, Cimahi. Pasahato tu sudah ruas do tamu nomor minggu di Tikion. Horas jelas selamat beribadah marihita. Swak songoni naso boy rap do kita di Tikion beribadah. Boy mengikuti ibadah melalui live streaming HWP Jalan Lurah. Tapuji matuhata merede sian bukede nomor 10 nomor 112 ayat 1 ayat 2. Haleluya, terpujilah amata Tuhan berkata dibanding gambar sana. Mungkin mahitabe pasangan debatatai di bana sirohana. Sangat, sangat aku gun tapi saran dia mata Haleluya di Yesus talekona salaponi nape puji-pujian dilehono mudarai mamurita sasude parade hati orang enggak parsaurata tutuhata kadiana sewabdo Dohot gor ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Dohot gor ni tondo perbadia na tumo palangi dohot tanon. Amin. Biar mila Jehovah do permulaan ni hapistaran. Maruli hamalon ni rohana sumurung do sude akka pangulausa. Hok do barita naing rodi saleleng nileleng na. Haleluya. Haleluya, haleluya.
tangi yang mahita. Ale Tuhan debata asima roham di hami. Aidang tarbain hami mabahin manang aha molo soho dengan nami. Dibahini salehon madihami roha banua gijang. Asa tahu hami manibangi dohok mangulahon lomoni roham. Saya dongani mahami asamian hami di bagasan ho dohok di bagasan hatam. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita sian nomor 250 lalu ayat 1 dohot ayat 2. Sahu tuju hangongolu napa sabama Sahu gogo lautu surgo pai masahata Sabatu pasti dingdo hataun kuingoko sadatati manjalangi hasonangani nampinio botu sugo haubinaeni molotogang amadalan najorut mai anggona tarsabati magodo tubanai hutadikon hutudaun nadi budeke Di tadi bahasa Tikyon ima na tersurat di Psalmen 110 sada ayat 10 sonon ma hatana biar mila Jehovah do permulaan habisuhon maruli habistaran na sumurung do akkana mangulausa ho do baritanai rodi salileng-lilengna ima sahatna atong rak mangidogogo mahita lahu mangulahon na hobar tupati nai ale Tuhan debata saya pargogoi mahami lahu mangulahon na hobar tupati mi amin. Marede sian nomor 192 ayat 1 dohot ayat 2. Matai baga hutuk dok dosaku Naso adon tikanon Natau haporusaku Tunada mangalap hatuaon dan dapoti titanoi dinasa Ale Tuhan debata amanami para siroha na sumurung
na pungudo hami di jolom martangi yang toho. Ndada mga sahon hati goran nami, na mga sahon asin roham na godang ido. Saya si maruham mida sadok bangsom, saya sama dosa nami sa luhut na. Saya sungguli maruha nami, asa muba roha dohot pangalaho nami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si Pangulo kami. Amin. Tabegema baga-baga taringo Tuhan sisani dosata. Songonon dohatan ni Tuhan Jehova. Nunga pola hupasisi akka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Say mulak mahutuahu. Ay ahu do sipaluaho. Hasangapon mari rebata na digijang. Amin. Kor seksi kesehatan.
Mareda hita sian eda nomor 403 ayat 1 dot ayat 2. Poso aku itu aku dan mata dirinya Ondo totong iki aku telah muabadah Tobi pos doro aki Sai patulu sonai Moanona autusi Nupari paniot nadiawon Satu kompiti hari-hari nang badi aroakon Nang langap pinggir nahi Pinggol paton dioki Lamambang menai Trupuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Pauda ni Raja Salomo bidu opat mamuka sen ayat sada satu ayat sia sonon ma didok disi. Saya tangion ma hamu ale akanaha pengajaran ni sarama jalari koti hamu ma gumuruhon pangatusion. Ay Pauda na denggad do hulehot tu hamu unang tung tadikon hamu patiku. Ay ahu pe siminik ni damang doahu hasudungan jala anak sasada ni dainang. Jadi di podai ibana ahu jala didok mamadok ahu. Sai para tatehom ma aka hataki jala radoti aka tonaku asa mangoluho. Sai eahi hapistaran eahi matutu pangatusion. Unang tung halupahon jala unang tudali aka hata ni pamangaku unang tung tadikon akai asa diramotiho sai haholongi maakai asa dijaga nasidaho permulani hapistaran oddo tuhori hapistarani jala tuhorhon sadok na niomom tumuhor pangatusion sai parhamaul mai tibulho marmulia doho bahenonna molo marparsigatunga tusi lehonon na tu ulum bulang-bulang hasoloan tupal na jagar situtu basa-basa honon na tuho iro sahakna martua do na tumangihon hatan di bata jala na opyopsa amin. Mareda hita sian nomor 417 ayat sada dohot ayat tolu. Hati ni rohamu puji Allahu manubusa Dipai askoro hasu gabe solaluam Inganamu rohamami konimi mangoimi Takedo Kong hami agogo ni koko baruaho nama dosa nang badat nabolong inganamu rohanami koniriman goini pakedo konami gawe Taha tidak ko maha persyautai
songon nahi na tidakon ni dong ata sa porsiaon di sadok pertibion rap mahita madok au porsia di debata Jehova ido ama pargona sa hoto dosan nato mapelangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova nasasadai iman itu boni si Maria nagabagabian santon do perbadia andorong sobuhan ido tuhata na tumau na bernit di pangumuman di Silatus nama terpajal do imana di hawa penur silang na tuat tuban watoru na mulak mangolo di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamu na debata Jehova amanai pergogo na suatu dosani di sima imana paimamulak sogot tu tanoon mangungumi halak na mangolo do na mate au persea di tondo perbadia jara asar harus ada huria na badia huria atau pani halak Kristen akan na badia dohok dihasisani dosa dohok dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate dohok dihangoluan na sora suda amin tabege matiting na masa dihuriat tak Orasma dihita saluhutna ama nami ina nami dot yanak nami na puasa bulung nang sungoni hita saluhutna na marpungo di permingguan dari anon tapai hutihut majo amang do inang warta narong dihita ima naparjolo di 2.2 Sermon Week atau sermon gabungan pada hari Rabu 15 Juli 2020 akan dilaksanakan Sermon Week atau sermon gabungan dimulai pukul 19.00 WIB secara live streaming atau siaran langsung melalui YouTube channel. Kiranya seluruh jemaat dapat mengikutinya. Kemudian 3.2 persembahan bulanan. Pada hari ini Minggu 12 Juli 2020 dalam setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan bulanan untuk bulan Juli 2020. Mari kita memberikan yang terbaik guna pekerjaan dan pelayanan di gereja kita. Kemudian 5.1 berita kelahiran nomor 1 pada hari Sabtu 4 Juli 2020 yang lalu Tuhan telah mengurniakan seorang putra kepada keluarga Bangun Simbolon Ibu Yosi DR Boru Siahaan yang beralamat di Kampung Cisurupan nomor 51 RT 01 RW 7 masuk WEK 5. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Nomor 2, pada hari Selasa 7 Juli 2020 yang lalu Tuhan telah mengurniakan seorang putra kepada keluarga Mula Parulian Sianturi Ibu Royeni Boru Aritonang yang beralamat di Jalan Budi nomor 19 RT 01 RW 12 masuk W4. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Nomor 3, pada hari Jumat 10 Juli 2020 yang lalu Tuhan telah mengurniakan seorang putri kepada keluarga Jupiter Rikmon Perdede Ibu Yopa Risalva Boru Ismajuntak yang beralamat di Jalan Pojok Utara Cimahi masuk W3. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Kiranya anak tersebut tumbuh sehat dan diberkati Tuhan. Kemudian 5.2 tentang periodisasi. Pada hari ini Minggu 12 Juli 2020 dalam ibadah siang atau saat ini pukul 10.30 WIB
akan dilaksanakan pelantikan fungsionaris atau pelayan di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi periode 2020-2024, yaitu A. Pengurus resort, Sekben Resort, utusan distrik, Badan Audit Resort periode 2020-2024. B. Periode Majelis Perbendaharaan Dewan Badan Audit dan Pengurus Resort 4 tahun, yaitu 2020 sampai 2024. C. Periode setiap seksi dan pendamping remaja 2 tahun, yaitu 2020 sampai 2022. Kemudian yang terakhir 5.3, jadwal kebaktian minggu yang akan datang 19 Juli 2020. Yang pertama pukul 7.30 WIB, yaitu WEK 5 dan WEK 6. Pukul 10.30 WIB, WEK 7 dan WEK 8. Pukul 13.30 WIB, WEK 1, WEK 2 dan WEK 9. Kemudian pukul 16.30 WIB, yaitu WEK 3 dan WEK 4. Songonima tikting namasa di minggu tasadarion mau liate horas madica saluna. Maredah hitas yang nomor 826 ayat sada doh na mangihut huhuk mata pasat pilihan na perjuluk.
Oh iya Tuhan mari tehatami songon budona rumah doa Tuhan di sumurni. Oh iya Tuhan mari tehatami. Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mengaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriani Tuhata kamanami dohot inanami karena poso bulung remaja namarlas niroha di parmingguot tasadarion dohot di sudia kasih kola minggu remaja na poso bulung ama ina diak kainganan namar minggu di bagas nabi hatani debata dihita di bagas sadarion tersurat di Lukas biddu onom ayat na 40 siahon 1 ayat 42. Lukas onom ayat 30 sia 1 ayat 42 hujaha madihita tapai hutihu ma. Jala dihata hodonang upamaon tunasida tung tertugu nama pitung ma dongan nama pitung di dalam darap tergodung manasida duasa dada sumurung sisean sian guruna naung sudeng gaddo ganup molo dosson guruna hama pola pabereng-berengonmu silbak-silbak na di mata ni donganmu ia nasatiang na di matami dang diat toiho tung dohonommu ma tudongammi wahu pak majolo silbak-silbak na di matami yang gia HP nasatiang na di matami dang di idaho ho pangasi jumolo ma upat tiangi sian matami dung pei asa pikironmu manang beha pangupakmu di silbak-silbak na di mata ni donganmu ima yang go sahana hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus marlas ni roha dohita sadarion ala tapaubu parmingguota tu pelantikan fungsionaris ni HKBP Jalan Lurah di resort nang di Tirket Huria laho makobasi Tuhani marhite-hite huriatta HKBP Jalan Lurahon di periode 2020-2022 dohot di periode 2020 sahat 2024 jala balgado rohatta sadarion alaod dope parmingguon gok garijat taon jala gumogo suara ni paredde ni ruas sian suara ni musik nak kening alani sona terharu doa jala belgaro hakku las rohatta dung opak bulan mamamuka pandemi COVID-19 dang marminggu hita jalaom minggu paduahon tapuka parmingguon pelantika fungsionaris marsaringar hatani dewata marite edeta tu dewata di bagasan pamujiota gogo berseru dengan nyaring suarata memuji goarni debata nang peikon new normal, this is new normal. Nanaeng pukauta satorus nadope paima di paso Jahoba marhite huasona pandemi COVID-19. Jalaon nama tapasomal ma tahanguluhom ma batjalal belgaro aku nakining maredde virtual seksi kesehatan nakso dilantik dope ngetor di banda sida program naing tu Yerusalem par seksi kesehatan ido teh ido dene nak kining hati kurindu ke sana neng lau na sida tu Yerusalem
Semoga ma terkabulate seksi kesehatan dah. Ya, amin ma. Aitor hebat do program ni seksi kesehatan non. Holad naik dang dilanti do pengaitor ke Jerusalem. Tabo musiro nak kining tangan naitor herbang do. Berarti saud doi. Dong. Hebat ni program ni seksi kesehatan ni nak kini ani. Tetapi do honok kusongonod do. Ikut sudero hita pangulani huria nang parhobas na ipaujak sadaro memikirkan revitalisasi, rekonstruksi pelayanata ala ni COVID-19 on. Ikut jaga jala jamok do hita toktong lumobi di hutat tahun 1200 sekian di secapa Lembang. Pusdikpom sekian orang nina asima rohani Tuhani diramoti tu hatta mahamu nang hamipe. Lau patu pahon akan adinggan di tonga-tonga ni huriaon paima masohot di pasohot Jahoba ai holak kuaso ni Jahoba nama dang boy be huasota dang boy be habis tarat tape pasohot nama son tung hola ni kotangiang dohot ele-elekta tu debatado lau pasohot ton nama son asang giat di paso debata nama son siat tonga-tongata malum tahilala dungi semua ngakapar saurata semua nak pangulaut di tonga-tonga ni huriata lau pasangap pon guarni Jahoba di tonga-tonga ni hurianai asalam marsaringar soharata patu begeo pamuzion dopat debata di mesbah Tuhan di bagas joroni Jahoba dan di mesbah di rumah Tuhan di bagas ni akaruas ni huria di Jabunabi di dok hatan itu hatta mariti jamita sadario, jamita nama cai muradon. Ini jamita yang cukup mudah dipahami dan sering menjadi umpama ni Tuhan Yesus di tengah-tengah ni perjalanan ni ngolui dipakai Tuhan tairo perumpamaan tentang orang buta yang manogu orang buta. Mungkin doi ninna Tuhan Yesus di bagasan perjalanan ni ngulutta siganupari jala najok masa do turpukon di tonga-tonga ni perjalanan ni nguluni jolma bahasa dipakai Yesus upamaon gabe jamitana tu hita nang tu namangi huton ibana ditiki karena ini realitas hidup manusia yang sudah sering terjadi dan terbiasa dalam kehidupan pola persaudaraan, pola kehidupan manusia pada waktu itu dan juga saat ini. Hari bagi kamu cerita taringot tu masih bulu. Anggo kana kota dang boto bi cerita masih bulu Tuhan. Aleak kana siakku talahir di boto do masih bulu. Amang siahani tersongo duduk do. Alai boto cerita rupani. Arung madua halak makatatai. Dua halak. Anaha, nek tu dia hoi nak. Ropa iberibon, masih bulu Tuan. Itu tong, masih bulu Tuan ninon. Hurip puneng masih bulu ho ninai iberibon. Atong, imadah. Nek tu gionok kusyado ni ako moloneng masih bulu ho ninna na iberibon. Romse na iberibon. Aineng dohok daw yan. Molo masih bulu ho ninna tu na iberibon. Rupani alay lao maneh ho. Huripu masih bulu ho. Ji tak pelaroto masih bulu ninna. Atong lau mau Tuan masih bulu dah ninna. Makatai dua halak. Roma na perpudion. Mau lo niya makatai roto. So ibigi ho hata. Inna ni beribon. Roy beribon. Songoni mamolo makatai. Hurang perbinagian na ninna. Hape na sama-sama hurang perbinagian do halaki. Dang masih atusan. Tujuan rak masih bulu Tuan. Alega bidang boy rapak sadalanan nama pitung pesongonido dak tertugu nama pitung dongan nama pitung tergodung doi alani neng dok Tuhan Yesus tuita di bagasa sadarion hendaklah setiap orang mau belajar mengalului pangatusion kebijaksanaan khokhmah hikmat yang dari Tuhan supaya setiap orang itu mau diisi oleh firman Tuhan dot hatani dewata lahomat dalani nguluna dungi boe masih togu-toguan masih amin-aminan masih tukol-tukolan
di bagasan perdalanan ni ngolui. Songoni do nang hita kamang dot tamuak kainang. Naing masih togu-togu kita ruas ni huria parhala dope. Naing masih togu-toguan masih amin-aminan seksi dohot akka anggota nape. Akka yanak kota naposo bulung seksi naposo. Akka yanak kota remaja seksi remaja. Hendaklah setiap pelayan itu menjadi penopang dalam setiap pelayanan sehingga sampai kepada tujuan pelayanan ningolu ni huriai ima, muaranya adalah supaya Tuhan dimuliakan dalam setiap pelayanan kita, bukan kita. Supaya Tuhan termuliakan oleh panggilan pelayanan kita, bukan supaya kita semakin besar dan semakin dimuliakan di perdalanan ningoluta, tetapi hanya untuk kemuliaan dohot hasangapon ni debata di bagasan perdalanan ni ngolutta. Nabaduahon ditogihot Tuhan Yesus dohita asanggiat nang hita pe di perdalanan ni ngoluttaon rade laho ditupahi hata ni debata. Asanggiat unak say tubuh di bagasan pikirata cenderung ke hal yang tidak baik. Pai majodihita semacam testing. Adong maguru. Dota muna di Jabuda maddohoti suku-suku non. Adong maguru mengajari anak konna sekolah. Jadi ibereng guru marok sahalak sisianna muridna gali-gali lesu dungi Roma gurun. Hei kamu, kenapa kamu sedih? Dungi Roma murid naon, ibu guru, omakku noaing di rumah sakit, bapakku di kantor polisi. Nina dana koma tur rumah guru, apa wih puang asinai roha tuh, mulak maju apa, marsak gono yang dang mungkin masuk pelajaran tu roham, omakmu di rumah sakit, bapakmu di kantor polisi, tong mulak mau nang. Mulak ma dadan ako. Menurut tamu bohado pikiran ni guru. Dungi Roma dongan na guru di sisema nakkinihani dongan na gurun. Wasa pamula ko mo muritina. Wih puanga si roha. Omak na di rumah sakit. Bapak na di kantor polisi. Gabi asiro ako mamereng busuru mamulak. Mengapa setong omak na rumah sakit? Ay perawak do. Bapak na di kantor polisi, anggota kepolisian do. Nina jadi pikiran ni guruon, mama ibunya di rumah sakit sakit. Bapaknya di kantor polisi tersangkut kasus. Itu pikiran ni guruon sehingga kasihan benar anak ini. Disuruh mulak. HP karejoni omak na perawat. Bapak na polisi, baka pasti molo polisi kantor polisi te, ido, hamu nak kini ada pikiri hamu, wih itu ngapas be guru disuruh murid nemu lakin mu hamu do, manga songo dia nak kini pikiran muna, songo dia do, dipikiran muna nak kini hamu mama boto ite, manga songo dia do, nak kini dipikiri hamu. Sayu mura do tertai rohata tunaroa, lumobi pengaruh media sosial dohot Facebook, Instagram, Friendster, Messenger, dotak kan asing. Umura do viral naroa siya na dengan. Dipengaruhi, dibentuk, todi ni zaman nuay ngodo, karakter ta lebih cenderung memikirkan hal yang buruk daripada hal yang baik. Di bagasan perdalanan ni ngulutai. Jalod do nuay namar lubiya di ngulu ni jolma. Lobi, kalau standar masih tidak apa-apa. Terlebat anak kon na mulak, wih nawaro. Sotung na ditakko jolma do anakki. Sotung na lilu, sotung na celaka. Wih, sehingga roh tiba-tiba telepon anak anda di kantor polisi na termonitor di terporsea kita. Itu karena ditempah, dicipta, dibentuk karakter ni portibiodo nuaik sudah jolmon terkait pikiranna tuna negatif. Sojon
ninna kadongan nasing istilahnya. Terkait pikiran na tunaroa, cenderung pikiran ni jolma do pikirata sudah do hita sokoni. Tuna orang denggan, tunaroa, tu na negatif. Jalodo di dok Tuhan Yesus naik sindarata. Saya paholang madirita siya ninin na uyo banda di dok. Masa kamu melihat silbak-silbak di mata ni dongamu? Silbak-silbak di mata na. Daktarida gari tiang holip. Sastonga ini perkataan yang radikal ini. Perkataan Tuhan Yesus hampir tidak bisa diterima akal. Bagaimana mungkin seorang yang sudah diholipi tiang bisa melihat? Nasa tiang, karena tiang itu sudah pasti lebih besar dari mata. Alai Yesus madok, nasa tiang di jolomdang di daho, silbak-silbak di san, di patakaso. Gabi ketika, napa sebulung, remaja, teruskan dulu perumpamaan ini atau arta hidup najuli. Kuman di seberang lautan terlihat. Baru ahamai dokon. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Oh my tong. Kuman di seberang lautan terlihat tidak mungkin. Terlihat kuman di seberang lautan. Gajah di pelupuk mata tidak tampak. Gurang gozolma hita tertai tungulu si songoni. Ada kuman di seberang lautan terlihat. Hahurangan ni dongata, kelemahan ni dongata, hasalaan ni dongata, di bagasa perdalanan ni ngulutta. Jala hati-hati tak kayak orang tua dah. Kita orang tua. Ngai jalo hamu rapok ni anak komuna nunga. Sadia nilainya. Sadia nilainya 80. 80 wado reaksi muna. Tusi dua na salaudo pikiran muna mangasi 80 nasi tongon. Hamango tau na iho. Dua nai na menun se muraon. Danya tusi ho. Sia nomak mudo ora di boto-boto mon. Hamango tau na hon. Anggo bapak natong da ngolo totong. Nggo hita kamate naroai setu inat tertalihat molo malas pangalahon inat taronna elok tersinggung kamakai neida memang apa eno molo wisuda hami matong izolo sada do jatah di new normalon nina au mada hotong ai burukku di anakku doi HP inat taino menubuhon betul biji apa eno no ngasongoni nama sarupa di portibio jadi molo tertait tu si 20 iro pikirata dengan majo tabereng carata mangajari mamudai mangalehon hohma hikmat parbinotoan kebijaksanaan kebajikan tuak kaya anak kota asang giat terpuji hita ibana maloro amang bah 20 pak putemu salah dua ngana hebati alai baim mada anggota karina yang ro nasalaon kositong ba nemu olor ho ninna hita matong olo bapa wah ngahiba ton 20 bapa nama sahay memang 100 itu tong donot tong unak talu hita tong urang jago mana sakita au 100 do terus ninna hita tong dak kiau 20 alesya 100 nilainya sia 1000 itu tong jadi moti do sa sitong atong anak kotai 20 nilainya sian 100 hita 100 sia 1000 ali 1000 nilaiku mulau nahi tamatong mangazari di bagasan sadok pikiran nadenggan hurian itu hata bohado perdalanan ni huria di paingot turpukon sadarion sayang gia mata pagodang dirita sudah nang hita ruas ni huria namar minggu di bagas tabe sadarion di jauh turpuhodo di gorau tuata Yesus dosa setonga taringot tu silbak-silbak selembar dengan tiang sebagai umpama kehidupan realitas manusia di partikian na parpurion supaya kita lebih banyak bercermin diri. Tumagom magumodak kita bercermin di dirita bohado au nasailaon. Turedo pangalahoki. Bohado au na di bagasa pardalanan ningoluku. Ngatarbain au turus tusi. Atik tungdo
do di bagasa perdalanan ni ngulu taon sai tatiha zolma hape hita pe songoni pe dang bui do pe sai ta rehei halak di bagasa sadau pangulaut na hape tuk songon nabi nani halaki pe dang bui do pe tabaen di perdalanan ni ngulu ta umigo maka mang do tamwakenang dan seluruh naposo bulung remaja fungsionaris HKBP Jalan Lurah yang dilantik hari ini, lebih banyak kita introspeksi diri, refleksi diri, bercermin kepada diri, mengadopot dirita di bagasa perdalanan ningolutai, asang giat kita semakin dibekali, dibohali, dohot sadok nadenggan, daripada sibuk kita memerek silbak-silbak nidongan, daripada sibuk kita selembar di perdalanan ningolu nidongan. Tumigo ma, hei para naposo bulung, dalam mengarungi hidupmu masa depan adalah lebih baik kita perbanyak bercermin diri, taradopot diri, merefleksikan diri, dan mengevaluasi diri daripada mengevaluasi orang lain di dalam perjalanan hidupnya, sehingga kita mendapat hokmah, hikmat, molo di hatana asing jonok gotsi hikmah dari setiap hal yang kita lakukan taruli hita gabelam une mangulumuna ngulutta gabelam une pakatayota di bagasa sadok parbuena denggan di tonga-tonga di perdalanan ningolu jaga jala manat di paingot tuata Yesus dohita asang giat dao holang dirita siap pangasion di perdalanan ni ngulutai hearorong salah pelukis yang melukis sesuatu. Kemudian dia tempatkan lukisannya tersono marupane. Dia tempatkan lukisannya di persimpangan jalan. Di surati mana megijangai. Mohon dilihat mana yang baik dari lukisan ini. Lewat jolma. Lewat. Nang arong nang ko palaman urat ton nadinggan siya lukisanon. Ujungnya get tiamat tomma surat mam septi. Tempel. Mohon dilihat apa yang kurang dari lukisan ini. Terus sudah sebagai surat Nabi. Warna naon pahu don. Core atong inna. Non lukisan dak cocok. Nah, sudah mabait surat Nabi. Dung hahurangan na disukun. Ala yang guhalubian na. Tuk suarong gunak kining nama komen. Do nama doksi dohonon na. Ala hulad dibay nama tay. Mohon dikoreksi mana kekurangannya. Sudah jolma mersiadu mabain hahuranganna. Jaga hita. Manat hita. Sotung terdabu ngolutta. Tertai rohata. Tu pangalaho si songoni. Say umurah hita. Humatop pita. Dumasip pita. Mamereng hahurangan nidongatta. Mamereng kelemahan nidongatta. Mamereng nasa hagaleon ni dongata hape halubianna say holip sian parnidaata ido nanido ni tuhatta jalani pinyangona pangalaho pangasion hurian ni tuhatta na hinaholongan seluruh fungsionaris HKBP Jalan Lurah melalui pengurus resort badan audit resort utusan sinode distrik 2 orang amat Tasirai 2 mang Pasaribu songoni nang sekretaris bendahara resort sebagai fungsionaris resort HKBP Cimahi periode 2020 periode 2024 songoni nang badan audit HKBP Jalan Lurah bendahara sekretaris songoni nang pengurus dewan HKBP Jalan Lurah periode 2020-2024 ketua-ketua seksi, pengurus-pengurus seksi, kategorial baik koinonia marturia do diakonia. Saya do sidohonon nami tu hamok kamang do tamok kenang naposo bulung remaja. Songon hatani de tanak kiniani taputik mai. Ingananmu rohanami todimi manggohii. Pakai dohot ngolunami gabe ula-ulami. Imata putik. Gabe semboyan imata putik gabe dalat talau pasangapon Tuhani ala didok do tuhita selamat melayani
Ingananmu rohanami toddini manggohii. Pakke doho ngolu nami gabe ula-ulami. Ula-ula nama tolpang. Di tonga-tonga ni pardalanan ni ngolu ni huriai bain sangap di goar ni dewata. Asang gia lam sadaro hatta masih amin-aminan, masih tukul-tukulan, masih paingotat dia kana humurang jala masih patak kasat dia kehalubian di bagasa saluhu nai gabe marsangap goar ni dewata. Di pembangunan pe di tongani huriatta tangi ako kamu atong ngalam marto pinian. Molo hami takas do huwai kami progresnya kaulaon. Bisa, bisa, tidak. Kalau bisa, lanjutkan. Tagline waktunya kapan? Kalau memang tidak bisa, ya kita mengaku saja tidak bisa. Tapi sepertinya akan bisa. Apalagi molo lam dusdur hatta sudi. Perhalado nang ruas ni uriha KBP Jalan Luraon. Lau mangalugahuk kuriata. Lam tu dengganna, lam tu ulina, lam tu nena. Dohotak kana sinak kapat tai. Dia kena humaliangon. Boy doi saut. Molo di bagasan hasadaan rohata. Molo silbak-silbak naniulani dongan. Paula sobinerengi. Mana unak pinar rohahoni. Alai molo tiang nadenggan di patik kodongan. Puzio dotong. Hido. Sasitongan terbaik dalam ningolu ni jolma. Ketika orang berbuat salah kepada kita, tulislah di atas air. Ketika orang berbuat salah, tulislah di atas air. Sehingga air mengalir kita lupa. Ketika orang berbuat baik kepada kita, ukirlah di batu. Supaya kita terus mengingat-ingat kebaikan orang, bukan keburukannya. Supaya kita mengingat-ingat jasa orang, bukan kelemahannya. Molo songoni sudah hita marhuria nang marperdalanan ningolu siganupari dapok doak kadadenggan saut na pinarsita jupang na sinalahan dapot na niluluan di tonga-tonga ni perdalanan ningolutta siganupari. Amin. Martang yang mahita. Mauliate madiho ale Jehovah Tuhan nami ala naing ojak masadarion fungsionaris di Huriam HKBP di Tirke Resort 2020-2024 tim audit sekretaris bendahara dot ketua dewan 2020-2024 do pengurus seksi-seksi Huriam pendamping bajar-bajar multimedia kebaktian sore HKBP Jalan Lurah patau manasida gabe ula-ula di tongani Huriam parar gogo nak pabahenan nasida pilihan nabadia di jolom lehot dihami hatawon Tuhan sanggia molarong dah hurang gabi silba mai siago honon nami molarong nadinggan gabi tiang peringatan mai di perdalanan ningolu ni Huriam si ingoton nami ali Tuhan pasu-pasu masalut ruas ni Huriam namar minggu sadari omar saringar do suara nami pasangapon guarmu marhite edde tangiang pamujion nami di Huriam HKBP Jalan Lurahon doho mar saringar nang suara nami di ganup bagas ni ruas ni Huriami manang di dia penasida maringan sadarion ale Tuhan asima roham saipatibu mamalum portibion marite huasomi galedo kami tak terbaik kami habe manangaha pamalupot tanoon holantung asini rohamma hujalo hami ganupari ganup tiki martangia kami ale Tuhan pasoma pandemi COVID-10 siai asang giat malum parsauran nami do dongan nami jolma terlumobi marado pokko ramoti masude ruas ni Huriam manang di dia pinasida maringan namar dohoti parminggu sadarion gonggom di lingkungan ni asin ramar hai pason lumobi terkhusus di luak namion Bandung Cimahi sai pamalum makana tertular COVID-19 gabe orang tanpa gejala asang gia malum ali Tuhan akka perwira nami di secapa kadongan nami di Pusdikpom boy di bagasan hai paso salut ruas ni Huriami di bagasan ngulu si Ganupari tupahi na ulang tahun kelahiran gajang umur nasida ulang tahun pernikahan semakin berbahagia rumah tangga mauliate madihotu hadi leok kodak danak bawa di keluarga si bolon boru siahan songoninang di keluarga si aturi boru aritonang sadadak danak boru nang di keluarga ni
Amanami pardede boru si majutak. Buri-buri magodang danaki hipas-hipas margogo natorasna permudu-mudu hosa. Pasu-pasu nangopung las ale Tuhan. Nyonya si hombing boru tambunan. Nung alam tuhi pas na hinanami. Alelam tabay mahay pason habengeton hasabamon ni roha dinasida. Ditiki hatuaon nasida pasahaton pagonggop potod dinang daging nasida tuado pamurak do pinoparnape. Sudiak kana marsahit ni huriami daon ni nasida Tuhan asiroham. Pasu-pasu manangi anakku ni huriam bagus dan Clara. Bentuk mereka dalam keadaan baik dan sehat menjadi anak yang bersuka cita. Ali Tuhan, pasu-pasu andre nenggolan en pasahaton si pasahaton do pangidohon si pangidon nasida tuarupanmu. Nyalu banggaul bor si majuntak. Kolom manasida di bagasan asini roham ali Tuhan. Tabay hai pasong gugu. Nak kapasarian pasamotan. Lumubi malas ni roha di tonga-tonga ni ngulu nasida bi. Ali Tuhan, saya pasu-pasu keluarga seringo-ringo boru simbolon. Asalam tabbalas ni roha nasida pasangapon guarmo gonggom nasida di bagasan asini roham. Saluhut lansia ni huriam nangakana babalupe. Sarihom malas ni roha di nasida. Asa toktong marulupuluk marlas ni roha nasida. Hutangnya kok kami akaruas ni huriam. Nama dohoti streaming secara khusus di akan namar sahid. Henni boru nababan. Di dia penasida maringan oleh Tuhan. Na baru mendapat kecelakaan orang tua nasida natoras nabawa sedang mengalami koma jama pamatangna asa malum hipas jala hiras ale Tuhan natorasna jala margugu makayanak konna di bagasa tangiang mangido do mangelek tu do pamuna badiei ay pardenggan basa do ho Tuhan jala para sirohana sumurung gonggom mahami saluhut na namar minggu di bagasi soromon dohot na pajongjong langgatan parmingguon di bagas nasidabe di tonga ni jabuna bastikyon diaka luat inganan nasidabe pasu-pasu mahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maret de mahita sian bukwet de nomor 420 sada hut papengupelean taudutian musia carata.
holo ni rohanai ina turuhoni tuatai tahaholo ima dongatai airu asni Tuhan tadonangi mardame ma marsi jalangan ma tatu juma solho tu debata. Masuk mahita tu acara pelantikan sadarion tapaubu do pelantikan pengurus resort do Huriata alani maredde mahita nomor 497 ayat sada. Opat 497 ayat sada. Asini rohamu puji Allaho manubusa Dibayas korohaku Gabiso ranganmu Dingananmu rohanami Tondimi mangkohi Pakai dot kolunami gabe ulami. Urian itu hatta sadarion di minggu palimau dung Trinitas 12 Juli 2020 ojak konota maka fungsionaris ni Uriata HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi periode 2020-2022 dohot periode 2020-2024 alani tabigima surat keputusan taringot tunasida jaladi tikirijahan nonggoar akan naung huru otak kami maju tujolo Roma nasida tujolo saluhu takkanamad dohoti silantiko sadarion diakka keanggotaan niakka seksi ni Huriata jongjong mahamudi nganamuna jala molo adong na dilantik di bagastan wahai ngakaruas ni Huria HKBP Jalalura jongjong mahamu nang di bagas munabe lau paujakan nami sadarion mau lihat Tapi gima amanginang nagabe surat keputusan Pendeta HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi nomor 025/SK /02.6/7 Romawi /2020 tentang penunjukan atau penetapan perangkat fungsionaris pelayan HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi periode tahun 2020 sampai tahun 2024. Menimbang 1. Telah berakhirnya masa jabatan fungsionaris atau pelayanan di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi periode 2016 sampai 2020. Kedua, perlu kesinambungan pelayanan di HKBP Jalan Lurah Cimahi untuk periode 2020 sampai 2024. Ketiga, perlu pengangkatan fungsionaris atau pelayan di HKBP Jalan Lurah Cimahi periode 2020 sampai 2024. Dan yang keempat, bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dinilai memenuhi syarat dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai fungsionaris
atau pelayan di HKBP Jalan Lurah Cimahi periode 2020 sampai 2024. Mengingat satu, aturan peraturan atau HKBP tahun 2022 setelah amandemen ketiga. Kedua, program kerja umum HKBP tahun 2020. Tiga, program kerja HKBP Distrik 18 Jabarteng Die tahun 2020. Empat, program kerja HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi tahun 2020. Memperhatikan satu, keputusan rapat huriah HKBP Jalan Lurah Cimahi 10 Maret tahun 2020. Kedua, keputusan rapat Majelis Tahbisan HKBP Jalan Lurah Cimahi 10 Maret 2020. Ketiga, keputusan rapat Dewan Koinonia, Dewan Marturia, Dewan Diakonia. Keempat, keputusan rapat 41 seksi-seksi di Dewan Koinonia, 4.2 seksi-seksi di Dewan Marturia, 4.3 seksi-seksi di Dewan Diakonia. Memutuskan menetapkan satu, mengangkat dan menetapkan yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai fungsionaris pelayan di HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi periode tahun 2020 sampai 2024. A, pengurus resort yaitu segmen resort, utusan distrik, badan audit resort periode 2020 sampai 2024. B, periode majelis pembendaharaan Dewan Badan Audit 4 tahun 2020 sampai 2024. C, periode setiap seksi 2 tahun dan pendamping remaja multimedia pengurus kebaktian sore 2020 sampai 2022. 2. Di dalam pelayanannya, fungsionaris pelayan berpedoman kepada aturan peraturan HKBP 2020 setelah amandemen ketiga, konvensi HKBP, RPP HKBP, dan pedoman penata layanan HKBP. Ketiga, keputusan ini berlaku mulai sejak 1 April tahun 2020 dan berakhir tanggal 31 Maret 2022 bagi pengurus seksi, pendamping remaja dan multimedia, serta pengurus kebaktian sore, dan bagi fungsionaris resort, majelis pembendaharaan dan administrasi atau MPA, ketua dewan dan badan audit berlaku sejak 1 April 2020 dan berakhir 31 Maret tahun 2024. 4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana yang semestinya. Ditetapkan di Cimahi tanggal 12 Juli 2020, Pendeta HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, Pendeta Hasian BMS Purba STH. Kedua, saudara-saudara, kami akan bacakan nama-nama yang akan dilantik pada hari ini. Pengurus resort dan pembendaharaan dan administrasi nanti 9 orang di depan, tetapi ketika dewan-dewan dan juga para seksi-seksi yang dilantik ke depan adalah ketua, dan nantinya anggotanya yang hadir di sini hanya cukup berdiri di tempat saja. Untuk itu saya akan panggil ke depan. Yang pertama, pengurus resort, badan audit resort, Amang Sintua P. Pangaribuan. Kedua, Amang Sintua OJ Sitorus. Sekretaris Bendahara Resort, Amang Sintua MTH Sirait. Utusan Distrik Sintua RF Sirait dan Amang M Pasaribu. Majelis Pembendaharaan dan Administrasi, Ketua Partaon 1 Sintua W Simanjuntak. 2 anggota Partaon Sintua JJE Panjaitan. 3 Sintua EJ Hutahayan. Dewan-dewan yang maju ke depan: 1 Ketua Dewan Koinonia Inang Sintua DR Boru Syahan, dan yang berdiri di bangku masing-masing anggota Bibel Pro K Boru Siagian, Sintua MT Sinaga, Sintua P Silitonga, Sintua J Huta Barat, Rosinta Boru Panjaitan, dan semua ketua seksi di ex officio yang namanya selain ketua tadi
Oh, bendahara satu lagi Sintua R. Boru Samosir. Kedua, Dewan Marturia. Ketua Sintua J. Simanjuntak. Anggota agar berdiri di tempat masing-masing Sintua J. Manurung. Ketiga, Dewan Diakonia. Ketua Sintua RF Sirait, sudah di depan. Anggotanya agar nanti berdiri di tempat Sintua HM Boru Tampu Bolon dan Dr. Sondang Boru Silalahi serta Nyonya Sintua D. Aritonang Dr. Anda E. Boru Sibarani. Badan audit yang maju ke depan tapi posisinya nanti di bawah, Ketua Amang Sintua P. Silitongang, anggota NP Siahaan, dan Amang RP Sitorus. Roma Tujolo natuluon alay di Toruma. Seksi-seksi. A. Seksi sekolah. Seksi dalam Dewan Koinonia. 1 seksi sekolah minggu. Ketua Rentia Boru Simangusong ke depan, tetapi sekretaris bendahara dan guru sekolah minggu kalau ada di sini di tempat aja berdiri. Sekretaris Nyonya TM Sirait Inang A Boru Pasaribu, bendahara Dr. Gigi Maria Clara Angelina Boru Sirait. Daftar guru sekolah minggu 1, Nyonya Sintua J. Manurung M. Boru Panggabian, 2 Evi Boru Simbolon, 3 Renti Boru Simangungsong, 4 Theodora Boru Simangungson, 5 Rosinta Boru Panjaitan, 6 Nyonya M. Silitonga P. Boru Panggabian, 7 Nyonya TM Sirait A. Boru Pasaribu, 8 Lorenzo Simanjuntak, 9 Dr. Gigi Maria Clara Boru Sirait, 10 Andea Clarista Boru Munte, 11 Arnes Marelda Boru Tambunan, 12 Yosua Pangihutan Sagala, 13 Andre William Nenggolan, 14 Jennifer Marcela Borumunte, 15 Febrianti Nancy Adielawati Borutugatorop, 16 Febrido Sihaloho. 2 seksi remaja. Ketua agar maju ke depan adik kami Christian Siahaan. Kemudian yang maju lagi ke depan pendamping remaja Inang Nyonya J. Gultom Boru Damanik. Dan yang lainnya agar berdiri di tempat masing-masing. Sekretaris remaja Gebi Boru Pardede, bendahara 1 Gija Boru Panjaitan, 2 Yohan Boru Siregar, seksi rohani Doli Sinaga, seksi humas ditambah pelayanan 1 Rahel Boru Panjaitan, 2 Fani Boru Hasibuan, seksi musik Paren Monte, seksi olahraga Lukas, seksi kor Abigail Boru Simanjuntak, seksi sosial Juli Boru Sihaloho. Ketiga, seksi pemuda. Ketuanya untuk hadir ke depan Satria Adi D. Simanjuntak. Yang wakil dan bendahara serta sekretaris nanti tetap di bangku masing-masing. Wakil ketua 1 Yosep Purba, wakil ketua 2 Mikael Andre Simangungsong, bendahara Nopia I Simangungsong, sekretaris Dela Sean S. Boru Simatupang. Keempat, seksi perempuan yang maju ketua Inang Nyonya P. Tambunan D. Boru Tampubolon. Sekretaris Nyonya M. Silaban M. Boru Pasaribu agar berdiri nanti di tempat. Bendahara Nyonya A. Tambunan T. Boru Simatupang. Seksi kerohanian 1 Nyonya Sintua S. Nenggolan Amang S. Nenggolan Inang Sintua L. Boru Sinaga SKM. 2 Nyonya Sintua J. Simanjuntak L. Boru Silaban. 3 Nyonya CH Sirait N. Boru Simatupang. Seksi sosial Nyonya Sintua K. Sianipar A. Boru Sirait, Nyonya AP Simanjuntak R. Boru Habeahan, Nyonya M. Girsang C. Boru Sitohang, Nyonya Sintua H. Simanjuntak D. Boru Hutahayan. Seksi kor
Nyonya R Aritonang Bibel Proka Boru Siagian, Nyonya S Mahulai L Boru Simbolon. Seksi Humas, Nyonya M Malau I Boru Sitompul, Nyonya M Simanungkalit E Boru Sinaga, Nyonya Calon Sintua Pardede H Boru Sirait, Nyonya B Senenggolan N Boru Panjaitan. Seksi Dana, Nyonya H Siregar R Boru Simanjuntak, Nyonya I Napitupulu I Boru Panggabian, Nyonya D Manurung M Boru Manihuruk, Nyonya RSA Malau S Boru Simanjuntak. Seksi Eksternal, Utusan Distrik, yaitu Nyonya Simanjuntak Boru Sitorus, Nyonya P Pasaribu N Boru Sitompul. Sesi keterampilan, Nyonya B Simanjuntak F Boru Tampubolon, Nyonya Sitorus Boru Panggabian. Sesi olahraga, Nyonya RP Sitorus T Boru Hasibuan, Nyonya Sintua W Simanjuntak L Boru Simatupang, Nyonya BM Sihaloho T Boru Sijabat. Seksi konsumsi, Nyonya Tobing AR Boru Tambunan, Nyonya Sintua MT Sinaga D Boru Sitanggang, Nyonya H Huta Barat R Boru Sihite, Nyonya R Pardede SR Boru Situmorang. Seksi rumah tangga, Nyonya M Sinaga L Boru Turnip, Nyonya B Huta Sawit IN Boru Panjaitan. Seksi kaum bapak, ketua agar maju juga sudah di depan, yaitu Amang M Pasaribu di WEK 1, Sekretaris Amang JRB Simatupang, Bendahara Amang M Girsang WEK 5. Seksi kerohanian 1 Sintua P Silitonga WEK 7, 2 calon Sintua RML Sinurat WEK 9, 3 calon Sintua NTH Pardede WEK 4. B. Seksi Kor 1 Amang P Simanjuntak W3, 2 Amang I Napitupulu WEK 2, 3 Amang Sintua J Manurung WEK 2. Seksi olahraga 1 HD Sitorus WEK 7, 2 Amang B Simanjuntak WEK 2, 3 Amang P Aruan W4. D. Seksi peralatan 1 Amang TL Hutapea WEK 7, 2 Amang P Pasaribu WEK 5, 3 Amang YH Panjaitan WEK 8. E. Seksi Humas dan Sosial 1 Amang RDH Panjaitan WEK 7, 2 Amang S Mahulai WEK 4, 3 Amang E Aritonang WEK 5. 6. Seksi Lansia, Ketua Amang Dr. Andes EA Sihotang asa 70 Mamang. Sekretaris Amang V Sitohang, Bendahara Nyonya W Panjaitan Boru Sitompul. Seksi-seksi 1 rohani kebaktian Sintua D Aritonang, 2 Sintua P Gultom, 2 seksi kor Amang Sintua M Panjaitan, Nyonya M Simanjuntak Boru Gultom, Nyonya W Sihombing Boru Simangusong. 3 diakonia Amang W Panjaitan Inang Boru Sitompul, Insinyur CH Sirait Boru Situmorang, Amang FPM Sinaga. 4 kesehatan Nyonya S Nenggolan, yaitu Inang Sintua L Boru Sinaga SKM, Nyonya Sinaga Boru Aritonang. 5 seksi humas Dr. Andos S Nenggolan, Inang Sintua L Boru Sinaga SKM, dan Amang Dr. Andos EM Simanjuntak. B. Seksi-seksi dalam Dewan Marturia 1 seksi Pegabaran Injil, Ketua Sintua J Simanjuntak. Sekretaris Amang RDH Panjaitan. Seksi musik Ketua Sintua J Manurung. C. Seksi-seksi dalam Dewan Diakonia. Seksi sosial 1 Ketua Asa Roma Tujolo Amang Calon Sintua RML Sinurat. Anggota semua seksi perempuan ex officio. 2 seksi pendidikan. Ketua yang hadir ke depan Inang Nyonya Sintua J Huta Barat, Inang Rosmita Paulina Boru Sitompul SPD. Sekretaris Nyonya E Tambunan, Inang AM Boru Siregar. Daftar guru pengajaran agama pendidikan agama Kristen 1 Nyonya E Tambunan
AM Boru Siregar, Sarjana Pendidikan. 2 Nyonya AP Simanjuntak, Inang R Boru Habiahan, Sarjana Pendidikan. 3 Nyonya D Batubara, RU Boru Togatorop, Sarjana Pendidikan. 4 Amang Insinyur Charles WH Sirait. 5 Nyonya J Pangaribuan, Inang E Boru Siahaan, Sarjana Pendidikan. 6 Nyonya RP Sitorus, Inang T Boru Hasibuan, Sarjana Pendidikan. 7 Nyonya Sintua J Huta Barat, Inang RP Boru Sitombul, Sarjana Pendidikan. 8 Nyonya Sintua D Aritonang, Doktoranda E Boru Sibarani. Ketiga, seksi kesehatan. Ketua agar maju ke depan, Inang Nyonya P Pangaribuan, Dr. Gigi Suerlina M Boru Sitompul. Sekretaris Nyonya S Nenggolan, Inang Sintua L Boru Sinaga SKM. Bendahara Nyonya H Siregar, Inang R Boru Simanjuntak. Anggota Nyonya HR Huta Julu, Inang Dr. Sondang Silalahi SP THT. Anggota Dr. Balen Arwan SHMM. Nyonya K Siringo-ringo, Dr. Dina Boru Simbolon. Nyonya FPM Sinaga, Inang E Boru Aritonang. Nyonya Sintua JJE Panjaitan, Inang C Boru Siregar SKM. Nyonya P Tambunan, Inang D Boru Tampubolon ST. Nyonya H Lubis, Inang S Boru Sitanggang ST. Agustina Boru Hutasoet dan Risti Boru Simatupang. Keempat, seksi kemasyarakatan. Ketua ke depan Amang Sintua JH Hutagaul. Sekretaris Amang E Gultum. D Multimedia. Ketua agar maju ke depan Amang Calon Sintua CNTH Pardede. Koordinator live streaming Andre Nenggolan. Saya rasa biar di masih bisa. Andre Nenggolan. Koordinator sound system Gary Simanjuntak. Koordinator website Calon Sintua JN Panjaitan. Pengurus kebaktian sore Penasehat Pendeta Hasian BMS Purba STH. Pendeta Dodi I Simarmata STH. Parhalado HKBP Jalan Lurah Cimahi. Ketua Sintua MTH Sirait. Wakil Ketua agar maju ke depan Inang Doktoranda Nina Boru Nenggolan. Koordinator WL dan Singer Rosinta Boru Panjaitan. Koordinator musik Bungaran Panjaitan. Koordinator pelayan altar Baskara Nenggolan. Demikian Bapak Ibu yang menjadi surat keputusan dan juga lampiran, yaitu semua para pengurus fungsionaris di tingkat resort dan di tingkat huria. Saya kembalikan kepada Amang Pendeta Resort. Maula tadi amata padita Sibarmata nang majahon surat keputusan ni huriata Marede Mahita nomor 650 sadaya 2. Uriana hu ha holo ngihami nabi na jong jong ne tuarai sai pake okudo nasa gogoku mangarado ti huria nai pehaleaon ikon uhabengeton margo gope akaga lumbangi dohata dona padema koni
Artua dona oti Tuhani. Amu ama nami ina nami dohotak kangki nami nang iboto nami fungsionaris HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi Molotarjo jala terpilih hamu nuaing gabi fungsionaris HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi di bagasan periode 2020-2022 do 2020-2024 laho makubasi haperluan ni huriai sada pasu-pasu nama cayar gado di hamu siat debata alai taingok ma disuruh Yesus dohita sama maritahu barita nauli tunasa natinopa marhite tolu pajoni ima marpungu koinonia marpanidangio marturia do marhobas diakonia jala dilehot debataro tuhita ka talenta si pakyota lau pasangapot debata marite pakkubasion di hurianai asarapotan haluan ganup akan aporsari Tuhan Yesus Kristus marojahan sian hatani debata na pinadarodeng na manukun maahun waing dihamu naolo dohamu majalo ulauni songod dalan ni debata manguseho nasi ni rohana tuhuria dohot tu masyarakat molo songoni di rohamuna dok hamuma alusmuna. Atong mangasahon holong nasian debata ama dota sini roha nasian anak do panidangion ni todi porbadia ahu uluan ni HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi mangojakkon hamu gabi fungsionaris HKBP Jalan Lurah periode 2020-2022 dot periode 2020-2024 didongani dipargogoi diparsahalai Tuhan debata mahamu mangulahon ulaun na pinasahat Tuhamu sadarion bahen hasangapon ni debata jala pasu-pasu tuhuriana. Amin. Pasahat SK molotuk somasi jalanga pehita tuhat tamana pasahat tonate di fungsionaris resort badan audit benres dot utusan di distrik ngadi pasahat tuamu SK muna songoni nang majelis perbendaharaan, administrasi, bendahara, dohot, ketua dewan nasian horong di situa, pasat kami masian horong ni ruas ni huriat KSK, nalaho pakyon nasida ujahan pakkobasion nasida. Tadup pematuras nyuriata. Mari kita mengharap kepada jemaat kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan fungsionaris HKBP Jalan Lurah periode 2020-2022, periode 2020-2024, pengurus fungsionaris resort HKBP Cimahi Jalan Lurah, pengurus HKBP Jalan Lurah Resort Cimahi, dari tingkat resort Huria, Dewan, seksi-seksi, mangido tangiak kami Tuhamu. Tuhan, nama pergugui hok kami di bagasak kasadaon, patupahon, ulaun naringga di tonga-tongani huriatai, jakon hamu mahami, sehingga dalam pelayanan ke depan HKBP Jalan Lurah semakin maju, semakin dilayakkan Tuhan untuk menjadi pelayanan di berbagai aras pelayanan HKBP Jalan Lurah. Sekolah minggu,
tirket yanak kota remaja do na poso bulung. Ama ina saat tulan siado sude seksi naginonggom ni koinonia marturia diakonia. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Kepada seluruh fungsionaris kami ucapkan selamat melayani dan dipersilakan untuk duduk kembali. Diamu ama nami do ina nami akan apa sebulung laos dison pasahaton nami do. Hobar tunang dihatau kami di tongani luluan ni huriata. Kami padita HKBP Resort Cimahi Jalan Lurah pasahaton surat keputusan kepada panitia pembangunan untuk melaksanakan pembangunan HKBP Jalan Lurah Cimahi periode 6 Oktober 2019 sampai 31 September 2021, jajaran dan seluruhnya berada dalam lampiran di surat keputusan. Ala disodang ro ketua panitia pembangunan, ujo kami ma Amang Rusel, ina materade, Amang Rusel Laritonang, Roma untuk menerima SK dan disampaikan nanti kepada ketua panitia pembangunan. Tatangyak ko manang nasidang gia di patau dewata laho patuh pahon pembangunan sarana pendukung HKBP Jalan Lurah di periode tahun 2010 1 2020 sada. Gurang dosita gamot tak kanadinggan di pembangunan ni huriatta ditik kina jonokon. Sailam tagugo martangyang. Marede mahita nomor 650 alu ayat 2 doho tolu ayat tolu cong-cong mahita nom menutup permingguan. Taranoti hasadaon iruasi talului biru-biru tamagoi atani Jehovah do pasada om nang hata sian sulit partikian hata iban sitioman dalam Kristus makan panutulan ingolumi sayradoti hati koran olong dohot hasit dongan Sadasa debatata aposima. Nangyakon mamilan. Lede batama namin na di banua gicang horo haroran ni salu sileo-leon na dinggando nasaw libasa na mauliutos. Pasata mi masyana ni lehon mituhami pilihan nami tuho. Sai jalo may gabi uap na ucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti sau parahasya kami pilihanon pati bulho karazaon muri tonga-tongani huriam do di portivion buhay marohanami mariti-iti toddim asalam mutadda hami gurang ni silehon-lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliati tuho mariti-iti Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana nile on mi ton
pamataku osado hot gogo ki rodi salut artaku upasa itu naso sato kudo. Ale amanamina di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tu hami, unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo dona puna arajao dohot agogon rodi asangapon saleleng jalo hamu mapasu-pasu sian Tuhatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Sai didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaorhon madamena tutodim. Amin. 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 Selamat hari Minggu mari kita saluna. Sopola marsi jalangan deba hita haruar siano boy deba sianan. Diamuak kamang dot tamuak kainang. Ada karya jika kita pun harus menikmati kopi teh. Karya buah tangan anak jemaat kita Basana Simajunta dan kawan-kawan di parade nasida tali kasih tuhita sok tada selamat alai tajaga majarak tongan non tajalo masian nasida roti mekel alias roti tertawa ate alai tajaga jarak tate sekalian molo nengarok kita memesan tu nasida boe ta pesan tu yanakon ni huriata Basana Simajuntak. Silakan inang boru siano mai tadeba siana deba unang mai termula joita sude sian garejaon aka ibu-ibu boydo pedi gareja tahun teh asa jolo berkelompok asa unang seru rongom hita mulak siang garejaon. Selamat hari Minggu nang dia karuas ni huria na dijabu.